ka ngwaga wa 1977 ke fa naga selegae ya bophuthatswana e bona boipuso mopresidente kana moetapele wa puso naga selegae e ya bophuthatswana Kgosi Lucas Manyane Mangope ene ya reka ngwaga wa 1979 a kgethilelo kgaso ya bophuthatswana Bob Broadcasting Corporation. Setheo se sa Bob Broadcasting Corporation se ile sa re tlhagisetsa dinaletsana dikgantshwane tse gompieno re ipelang le go ithuta go le gontsi ka tirelo kgaso go tswa mo go bone. Go nopola maina a bangwe ba bone ke Modisane Timothy Modise, Felicia Mabusa, Nothemba Madumo. Re sa lebale bangwe ba ba setseng ba tlogetse lefatshe le le ka kwano e leng Aldrin Mogotsi, Brother ED Edgar Dikgole le Bob Mabena. Mme gompieno re na le sekgantshwane sa rona yo le gompieno mo dingwageng tse a leng mo go tsone a santseng a le mo morago ga molangwana kgaso mo tirelo kgasong ya Afrika Borwa jaaka mogasi mo motsweding FM. Mme ene ke Rre Timothy Modisane Modise re nnose ka nkgo mmanape a tshukudu. Bana ba ga madimela tle lo bantle le tota segolo jang gompieno ke le moeng wa lona yo bua nao ke mmana ba tshukudu mo bo go a metsi Modisane Timothy Modise ke itse o sa dumele me go ntse fela jalo go ne ke o tshela mo moeng a kere me gona ke motho ga le tsatsi le phirimo mmana pa e simula yang khanya khaso mona ga ma ke ne ke le sebui se se tlotlegang go tswa go Soweto mzimhlompe me ke motho le gore how to MC Master of Ceremonies ga no mo fa e se Modisane Timothy Modise gana le re o mo nkanti ga ke le mo ge re o ntse morago ba re ke Rre David Mothibi are man voice ya gago e ke a radio me jano khanki e ke ne ntse ke na le keletso ya gore le ngwana malatsi ke ne mo moeng jano ne re ga creditse batho ba tsana bo David Davis wa LM radio batho ba tsana bo David Gresham ke re he man jane re ga ke le go gae gona go mzimtle mo ka moreng e be re ga ke tshameka pina e re ga ya go bofelo be ke yeah this is me be ke mara ba ka se ba nkgaisa ke gola ntse ke re a ka se ka ba nkgaisa mme re na go ene tshwalo le wa ka kopa le Rre David Mothibi ya be fa go simola khanya khaso khaso e monate gonne o motho yo bonang this platform that says to you abatho ba go reetse this platform ke dirang gore fa o simola o bua ga o bue fela kgotsa wa tsega fela o tshwanetse go bona le sene gore yo mongene ga se itse kgotsa o batla kgakollo mo gene khaso ga se mantlwana ngwana ka mma khaso ke go buisa khaso ke go tsenelela kwa boteng jwa kgang gone gona le mongwe go gong fa bulela jana a re he na re khanye yone e sela kae e le go ntse jalo ke go laletse a re bue re tsena jana mo khasong ke bona gore le fa go mo humanegi tota radio no e batla mo ntlong radio ke yone re fa go diragala sengwe le hatse bitse ka bonako na le television e tsalo baka television gore o itse gore na re khanyele me radio ne ke antla radio ke yone antla jana ke ga khany e ya go nna mogasi e gola mo go nna me kana bina yone 1980 ke nako ke fetsa go promote ka ne ke di kana morutabana hey manape morutabana me ngwaga ene le wa botlhano ke le morutabana ngile ka ra batsadi ba metana ngwaga le wa botlhano mo sekolong se ke tla ke le principal ba hey me ga nna fela jalo bona le motho wa Transvaal United African Teachers Association ke ne ke le maemo le go ke le wa Orlando West Music Branch ya hana ko ntse ya bekina chairperson wa Rand Central District chairperson wa cultural issues kirare ke ntse ke tsa ke le mo maemong
mme ya re 1980 go ya ka bofelo go nna le ona ngwago wa 1980 I was rated number 10 in the country as a professional boxer. Ke nako e Phangamane Sekgapane a mo ga o robela ka kagiso e le ene the champion. Nna ne ke le number 10 the country as a professional. La mabule mi are go tsena game mo Braodcasting Broadcasting Corporation. There was this station called Radio Bob, the station with a mind of its own. Ka re ke tsenile ka la boraro ngwana ga mma ya re ka di 11 tsa February the same good year 1981 ke fa ke le mo moeng ha ke a sekolong sa bogasi. This was God-given, and I saw myself the best. When I simula ka morning drive show. Not everybody gets into that show. Jano, kan kula miki se fana malape ke tsamela ka fa ke tsamela e bile bontsi jwa batho ba ithabara no ga itse Setswana. Ba itse le khwanyana le mme ngwana ga mma ka ba tsikinya go utlwala ile tota. We look at 1985, I got an award as the best voice in the country. And when I go New York City, Washington, D.C. And there was a time I was in London also, all about radio. Brazil, Rio de Janeiro. Israel, it's a go on a come. Yeah, lo tsotle tse ile khaso ki bua ya ke bua hane ke sebekere it's a platform me kwa o tsamang gone o tsamaya o gogola tse di le molemo tse o ka tsona ka re motho a go reditse mo moeng a khone go itsela sengwe mo gene a re ya ke ne ke sa itse mona nakong eo mo nakong yona e ngwana ga mma le boruti bo botsena ka mokgwa mong boruti me ga ke aya ko college e pe boruti yana as a motivational speaker ke ne ke rotloetsa batho mo maemong a farologaneng selebane ngile ka 9 teacher ke dirisa le bomang le bana le gone go mzimhlope kwa ngala le youth club ka kwala motshameko o bidiwang Bloodsport that was banned. It was more political. Ki bua ka maemo a diragalang in our country. Engwe yana. Yes, I will. Ke ne ki bua gore o nna le bokgoni bo bo rileng. Bothata jwa gago ke go ipelaela. Bothata jwa gago ke gore ketla. Ke tsamile jalo ngwana ga mma le gompedi jana ga ke dumele gore dingwaga di masumamane 40 years on radio 40 years me gone ke sa nna ke iketlile e ne le tiro ka ba ka tsela le mo TV ka nna mo diragatsi mo ngwe ya di tshwantse di monate tsa rona Rre Modisane mokwadi o itsagalang e ne le marara e ke tlhagela mo Mavatu television mogasi go se lenano lepe le ke le lampalela mo botshelong jwa me ke ne ke khona go ne nkile ka re mo botshelong jwa me ga go boka nkgaisa. Now that's a positive attitude in life. There should never be a time when you say I won't make it. Neither would you say it's tough. It's all about how you pursue your dream, that you can make a difference in your life, and that's what radio is. Radio e dira gore mo pelong ya gago o phuthologe seo se tlhaloganyang e bile o se itse bula pelo ya gago se diragatse. Radio a monate o ka one o ka bona ditiragalo mme ka re o bona batho ba le mogolong motho o ba le motho le tsikio mme diketekete di go reditse ke monate wa radio. Kumpeni jana ha ke leba dingwaga tseo ke re he ba ba kae ba ke ba itsela se gone ke ne ke le matshimo ke bua ja le ngwe ke na teng mi peu ke kopa mo botshelong jwa me e se ya omelela peu e a ijalweng me khaso se go le jang radio lone gole e be gole gape.
motho ka botsa gore mmanape wa kgona jang re tshela mo nakong ya diphetogo re tshela mo nakong e o ka yana go le gontsi ipotsang dipotso would I be relevant a ke tla nna maleba mo diphetogong tse mo botshelong a go se gana nako e o ka yana o reng ke a itse ga o simolola gore wa itse bona ngwana ga mma wa ikaketse mo botshelong wa ithuta ka ntlhaeng ya diphetogo mo botshelong o tshele ka gore nare a nka fetela fale gona ke tsena fale a gone ke tla nna maleba go batla kitso ya go tsena fale ke nnile maleba gonne mo botshelong jwa me ke tsamaile ke ithuta ke tsamaile ke re ga ke itse mme ke rata go ka feta fale mme se se dileng gore ke kgone dilo di dintsi bona mmino ko o tshamekang ka nako ngwe ba tla bampitse disco disco ke o tshamekile mmino le gompieno se ne ko o rata a re tle mo gospel music ke gompieno jaana ntse ke e rata soul music jazz I love music gone mmino o bua le motho yo ka fa gare mmino o bua le motho yo ene o ithaora ga ana matlho mme a na le matlho e re fa o dirile se se tshwanetseng go se dira o bo bona le wena o na mo boitumelong kore kgatelelo e la maikutlo e nyelela ka mmino botshelo bo ntse jaaka bontsi botshelo bo rata motho yo o maleba go ba amogela mme go tshwana fa o wela mo mosimeng o lefifi o re ke nna le tšhologelo gore lengwe la malatsi ke tla tswa a lefifi leo e ne lone matlapa a tla go tsholetsang a o tla reng ka moso wa re ke boammaruri motho mo botshelong wa tla kgotswe mme wa ithuta go ithuta ga gago go dira motho yo botoka e le tota nna maleba nna mo boammaruring dumela boammaruri mme ga o sa itse botsa lengwe la malatsi o tla itse o bo tlhaloganya ke ka ntlha ya modimo ke la ga tlhaola mo bathong ba bangwe mme o iphitlhela o itse mo botshelong ngwana ga mma o ikamogele mme o se ka ngodiega a nkutlwile don't be doubtful about what you can do bothata jwa gago re ga nka nna modise nya modise ke ene fela o se ka ba ga nka nna selo phiri a ko nne wena ngwana ga mma ga nka nna David Davis ga nka iphitlhela ke tshwala le pele bona modimo ga go na le sengwe sa go phileng sona seo ka sona o iphitlhelang o tlhaolegile wena a o re mo mošong ga o tswa gore modimo me mpile matlho tlosa lesire le ka lona ke sa boneng tota seo ke la re ga se botshelong jono wa re ke thoma mpule tlhaloganye ke bone toro ye gonne ka wena ke tla kgona modimo a ene kgolaganyo ya gago eo ka yone ditsela di tla bulega le fifi le o itaro mo go lona bothata jwa gore ga o batle go amogela the reality of life learn to appreciate learn to learn to be more vision have more relevance in what you want to achieve. Born, you're a champion. You are a champion. O tla kgona.